Cari hermano, kangga kaparsanya. Ari hermana, kay programan siya kaya rikong kanya. Diyos manta. Uy, ari ko na. Buen día, hermana Inocencia. Imagínate chayihin ako si Skaponi Kasyankiri. Alim pun si hermano Benigno. Imaragos puhtang anunciaron de iglesia pero con misioneros cachilason danes ba. Chanta kusikushana sapakot misioneros kachang kusa iglesia unyashanes pa kusikoni. Chayga may kusaponi Kasyan tata Dios pa palabranta tukuinak pibiyaramon na Kasyan. Palabrata tarpungan chatian tata Dios ta pukochenga ari chasa pogrunak sungkompe pukochenga. Kuna yachari kusunji imaynatach tarpunanchista y Dios pongochinanta. A ver, hoy arena imach pasaba kay misioneros Juan. Kay charpo sunchenya kay yaktaman. Ari chashan y uno ver guayra fuerte guayra mshanga. Taskila sunchisponi, ñapis chayar sunchenya kay ñapis para kushanya kay yaña kaskanta. Ari chayashan jeje ashka wasiska soy kay pega sunaps ashka gaska. Mano sin entiendo anjish mano yara anjish choka. Wala idioma pisa parlango kay pega. Ahina peka yachanan chahtian ari maindo dispaygunak parlay nin kasen chayta. Sino ka manapon entiende son chasyari. 15 kilo baskandaw. Char kamaninya ari warmisitay ñapis may kosis ka kunan kasyani. Ay wala tapon jamungki. Siya kay kipun. Imahting kosis ka kasyangkir imapasungkir. Kay 15 kilo niya pasan permano ni Pepe sabi ko ni Señor Jesus ta kasalvador ni Penaka. Ñakas liya puri ka chamusharkani iparlari sharkani chay ta hamuri shaska chaypi. Sayare hina parlay kurirkan hari tata Dios pa palabra manta. Ari payqa chayratu acepta kun tata Dios pa palabranta. Chaymanta hermano Bernabe chay hamushayasqa chaywa iskayninkumanta sayaykitan chaypi uyarikuanku chaymanta aceptapunku ari. Chaymanta maitapun nuqakusikuni mana ahinallachu kasyancha. Ay, entonces iskay personaje hapikun señor tak. Ay manchay kusiga. Imahtin chay hina llakisqa kasyankir. Karta chamare nuqanchik manchaymanta llakisqa kashani. Chay kartapi nin familia nin problemas kanin. Ay, entonces por ello renanchik tiyan ari. A ver, noqa rirqusaq hermano Bernabe mantawan hermano Tiburcio mantawan despedir kamusaq. Correrqusaq, a ver. Hermano Bernabe, hermano Tiburcio. Qankuna kaypi qhiparikusaychaq noqayku rirqusayku llaqtaykuta. Urgencias chayarqamun chayman rirqunayku kashan. Ya kutimunaykamaqa qankuna tata Diospa qolaramanta willarashaychaqpuni ama hinalla kakunkichischu. Noqaqa chamuytawanqa noqa qankunawan kuskallataq kashasqa. Wata pasasqantawan. Ay, kunan kay wataña pasan kunan rarqanchik chaypiri imaynat kashanku hermanosen kunan rinanchik llakan ari. Ari, esposo chaymanta nuqapi llakisqa kashani ari. Watata pulisaqarpapunchik ari. Imaynat kashanku hermano Divorcio, hermano Bernabe ari. Tal vez kutiripushanku. Haku rina ari. Rirqusunchaq chaymantaqa vistarimusunchik chay iskay hermanosta. Ari ñaps charqamanchikña, say rikushaninña hermano Bernabeta wasinpi purishan. A ver, tapurqusunchik paytan. Hermano Bernabe, uqtawanpis ñapis hamurqullaykuñataq. Pastor, imaynalla charqamushankiqa kushikushani qanta rikuspa. Chinkapunki pastorari manasqaykuta nisharqayku chantanitaq tapusqaykutash maypis hampiakusqaykit pastor kunan contento riquytawan kashan pastor. Ari, nuqaykupas kusisqa kashaykuqanta rikuytawan hermano. Hermano Bernabe, imayna kakushanki. Hermano Divorciori, imayna kashanri. Llakikusharqayku ari, ichapas munduman kutiripulantaqchu nispa. Hermano Divorcioqa walaqlla kashan. Ari maypichqani warqaykuqa. Maqtapun evangelio villarankish kutimunaykuqa manirqayku. Ashkama villarayku maytapuni nuqayku hasta villarayku chaymanqa ashka hermanos conviertekunku. Ñapas uq iglesiataña hatarichishayku ari ashka miembros ñawaña kasyanku. Chaywanpas nuqaykuqa chay villawasqaykita hina sumaqpi kurqayku chaymankuna nuqayku kachaykuñ waqkunata.
Ren punya wang yahtas mau wilayah yang punya ta. No kaiku ka entonces tarpor kaiku. Tata Dios tampoco te sharga ponere. Maita kusiko iku chaimantaka hermano Bernabé. Hermana Inocencia, chay misionero va. Chahatar paruna hina kasyar gari. Yang aita kallarisqa Dios pas chahrampe. Dios tak viñachisqa chahrata hina. Dios manta kelgasqapiqa sut'ita willawanchik. Dios pone viñachisqanta Jesucristupi creesqanchistaqa. Chayraykum nin plantaqpis qarpaqpis mana imachu kanku. Mana chayri viñachiq Dioslla tukuy imaqa nispa. Ahinata nin kay Tata Diospaq qillqanpiqa kay ñawpaqa kartapi Corintopi kinsaka akapi kin soqta chillayninpi nin kay hinata nuqa plantarqani Apolosta qarparqa Diostaqri wiñachirqa. Diospaq chahrampi llank'anaqa pacienciapaq kashan nuqanchikqa atisunman tarpuyta apóstol Pablo hina mana chayri qarpayta Apolos hina hinapis suyananchik tiyan Tata Dios wiñachinanta nuqanchik ruwanallanchikta ruwananchik hinataq Dioslla rikuchuwasun puquyta Evangeliota willaytawan pacienciawan suyana imaynatachus tarpuq runapis suyan tarpusqanta utumuspa wiñananta. Hermana Inocencia, listuñachu kanki versículo yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq. Kuna yacharikusunchis ñawpaqqa Corinto librumanta 15 aqay suqta chillaypi nuqa plantarqani Apolosta qarparqa Diostaqri wiñachirqa. Nuqañat kuna yacharikusa. Nuqa plantarqani Apolosta qarparqa Diostaqri wiñachirqa. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunanta takirisuncha kay q'umiri minariumanta yupaynin kashan kinsachunqa qanchisniyo yupaynin. Askakuti waqyawanki chakraykipi llamkanaypa kunanmanta kasusqayki nisqaykita puntanaypa Salvador yanapari wayari Evangelio tawillayta Salvador kan yachachi wayari Chakrayki pillankanaypa Nunaqa mana yachanchu Salvación paypaq kasqanta Yachanku manchus chaytaqa Muchastaqa saqenkuman Salvador yanapari wayari Evangelio tawillayta Salvador kan yachachi wayari Chakrayki pillankanaypa Chakraypiqa maykatunmi llank'akunaripisiya Dios tatay mañarikuyki yanapaway llank'asyapi Salvador yanapari wayari Evangelio tawillayta Salvador kan yachachi wayari Chakrayki pillankanaypa Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programa yarisqaykimanta. Aya kaykiki horasta kutirimos pakayasqaykuta kay programawan Dios manta uyarikuna.